uchaza ubusindisiwe. Bawona ukuthi ngihlekisa ngabantu bangabaxelela bani bamkela uYesu. Abantu bangahleka balale ngomqolo kabebona imeko yami kodwa ndibe ukuthi ngisindisiwe kodwa uwacelele ukuthi ngisindisiwe inkosi igcinile ngihamba negagalala owayekhona nokhona osaya bakhona. Anazihloli ngazinto abezilungileyo. Ukulalela esinye isikhathi ubizwa uphila. Nemfitshifitsho ihambayo sekwenzele ntoni? Kade wathi usindisiwe osike zibona iziphumo zale nto ihambayo kodwa uthi sindisiwe. Khona ilanga elizayo. Hallelujah. Verse number 9. Petros oqala chapter 2 verse 9. Siyathandaza. Sifunda incwadi kaPetros oqala ichapter 2 saqala ufunda